السلام عليكم. معكم سليم. اليوم جينا نهضروا على لي زانفو ميركاتو تاع لي جوار بروفيسيونال الجيريان، تاع فيما يخص ماردي لو 7 جوان 2016. نبداو ب باللاعب اسلام سليماني اللي حبوا يشروه ليستر سيتي. سورتو اذا راح عطاولو 20 مليون دولار، سورتو اذا راح جيمي فاردي الارسنال. و محرز تاني لي كونفواتي باغ ارسنال. اوسي ارسن فانجر حب يجيبو. ياسين براهيمي لي كونفواتي باغ بلوزيور كلوب كيما تشيلسي، ميلان، فولسبورغ. Et surtout que FC Porto جابوا un joueur brésilien, un milieu de terrain brésilien. Donc بالك حنشوفوا un départ de Yassine Brahimi vers l'Angleterre, peut-être à Liverpool, Chelsea ou en Italie الميلان. سفيان فيغولي لي عنده شحال هو يقولوا بلي il est sur le départ. Il va partir de son club FC Valence. Il a reçu des offres d'Espagne comme FC Séville. Ishbilia حبوا يشروه. Il a demandé 3 millions pour signer. Il a reçu aussi des offres en Turquie comme le Fenerbahçe, et des offres anglaises comme Arsenal et Tottenham. Concernant les équipes locales, l'US Alger veut signer Sayoud, et le Mob Béjaïa a, a, a embauché un nouvel entraîneur, et c'est Nasser Senjak. C'est un entraîneur qui a travaillé au CFA2 en France, qui est une division française. Et là, il va entraîner le Mob de Béjaïa la saison prochaine. Donc كان معكم سليم. ما تنساش تابونيو لاشين، وصحة رمضانكم وصحة فطوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.